Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi prepodobnog Isaka Sirina II, svetog Vasilija Ispovednika, prepodobnog Akakija i prepodobnu Atanasiju. Prepodobni Isak Sirin II. Isak Sirin I praznuje se 28. januara. O ovome Isaku piše sveti Grigorije Dvojeslov. Došao beše u Italiju u vreme Gotsko i u gradu Spoletanu ušao jednog dana u crkvu na molitvu. Zamoli crkvenjaka da ga ostavi u crkvi zaključani preko noći. I tako provede celu noć na molitvi, ne mičući se s mesta. Sutra dan isto tako, pa i drugu noć. Crkvenjak ga nazva licemerom i udari mu šamar. Na u tom času polude. Videći crkvenjaka kako se ljuto muči, Isak se nadese na njega i zli duh pobeže od njega, a crkvenjak ozdravi. Čuše ljudi za taj slučaj i ceo grad steče se oko ovoga čudnog stranca. Nuđahu mu novaca i imanja, no on sve odbi i ništa ne primi, nego se povuče u šumu, gdje napravi sebi keliju koja se ubrzo obrati u veliki manastir. Znamenit beše Isak zbog svog čudotvorstva, naročito zbog vidovitosti. Jednom uveče naredi on brati da iznesu sve motike u vinograd i tako ih ostave. Sutradan pođe s bratijom i ponese ručak u vinograd. Čudila se bratija kome će taj ručak kad nemaju radnika. Kad tamo, a ono onoliko ljudi kopa koliko je bilo motika. Desilo se to da su ti ljudi kao lopovi došli da ukradu motike, no silom Božjom budu zaustavljeni da svu noć kopaju. Drugi put dođu dva čoveka bezmalo naga i potraže odeću od Isaka. A Isak posla monaha k jednom šupljem drvetu kraj puta da donese ono što tamo nađe. Ode monah, nađe nekakva odela i donese u manastir. Iguman uzme ta odela i preda ih prosjacima. Ovi se teško zastide kada poznadu svoje delo koje oni behu u onom drvetu sakrili. Neki čovjek pošalje 2 košnice u manastir. Monah sakrije jednu usput, a jednu donesi i preda igumanu. Rekne mu svetitelj: pazi pri povratku u onu košnicu što si ostavio kraj puta, uvukla se otrovna zmija. Čuvaj se da te ne ujede. Sveti Vasilij Ispovednik. U vreme ikonoborstva ovaj dobrodeteljni muž beše episkop u gradu Pariji u Maloj Aziji. Opre se da potpiše carsku hartiju protiv ikonopoštovanja. Zbog toga bi mnogo gonjen i mučen. No on osta tvrd u pravoslavlju kao dijamant. Skonča u prvoj polovini 8. veka i preseli se ka Gospodu. Prepodobni Akakije. Iz sela Golicu u Epiru. Veliki i atomski podvižnik, duhovnik i prozorljivac. Imao mnoge nebeske vizije. Nekoliko monaha blagoslovio na podvig mučeništva. Upokojio se u 98. godini 1730. godine. Prepodobna Atanasija. Rođena na ostrvu Egini od roditelja bogatih i blagorodnih. Razdade imanje svoje ništim i udalji se u manastir, gdje nalagaše na sebe sve teži i teži podvig. Uzimala je hranu samo jednom na dan, i to hleb i vodu. Uz časni post jednom u 2 dana, a samo na roždestvo i na Uskrs kušala je ulje i ribu. Iako je bila igumani u manastiru, bila je sluškinja svima ostalim sestrama i stidela se da nju neko posluži. Udostojila se velikog dara čudotvorstva i za života i po smrti. Upokojila se u Gospodu 860. godine. Atanasija zavet izvrši, na zemlji zasija ko zvezda jasna, telesnu nemoć duhom nadvlada, zavoli Boga još kao mlada. Postom i bdenjem telo isuši, samo da stekne spasenja duši. Imanje mnogo bednim razdade, svu sebe volji Božoj predade. Viđenje vide u svetom hramu, svetlost nebeska proseče tamu i glas joj dođe: Atanasija,
krotost i smernost to Bogu prija, u tom se vežbaj od svega više, dok srce kuca i duh ti diše. Atanasija, duša prekrasna i gordost svaku u sebi skrši, volji se Božje dade potpunce, poslušna Bogu ko jarko sunce. Ljubav ljubavlju Gospod odvrati i blagodaću trude joj plati. A kad se svrši roke zemaljski, dade joj život besmrtni rajski. Rasuđivanje. U zloga cara Konstantina Kopravnima beše dobra ćerka, devica Antusa, krasna grana na zlom drvetu. Na sve navaljivanje svoga oca da se uda, ona osta uporna, jer beše tvrdo vezana srdačnom ljubavlju za Hrista Gospoda. A kada joj otac umre, Antusa razlade imanje ništim i postade inokinja u nekome manastiru. Koliko su za divljanje mnogi blagorodni muževi, koji ostaviše sujetu svetsku i pođuše uskim putem za Hristom, toliko su dva put više za divljanje ženske, koje prezreše i mladost i bogatstvo i sve prolazne privlačnosti sveta radi ljubavi Hristove. Da je bogatašu teško ući u carstvo Božje, rekao je sam Gospod. Teško, da, no ne nemoguće. Lako je prezreti bogatstvo i sav svet onome ko prezre samoga sebe. Suzrcanje. Da suzrcam vaskrsloga Gospoda Isusa i to, kako ulazi kroz zatvorena vrata među učenike svoje i daruje im mir, kako njegovo proslavljeno telo nema nikakvih materijalnih prepreka da se pojavi gde hoće. Beseda o gradu koji se zida. Ovde nemamo grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Jevrejima 13:14. Ne behu li braćo Vavilon i Niniva veliki i čudesni gradovi? Danas se samo gušteri legu po prašini kula njihovih. I Memfis i Teba ne behu li gordost faraonova i kneževa ljudskih? Danas je mučno utvrditi mesto gde su ti gradovi nekad bili. No ostavimo gradove od kamena i cigle. Pogledajmo na gradove od krvi i mesa i kostiju. Ljudi duže i brižljivije zidaju grad svoga tela nego li tvrđave i katedrale. Po 80 i po 100 godina zidaju ljudi gradove tela svoga i na kraju vide da je trud njihov uzaludan. Ono što su decenijama zidali sa brigom i danonoćnim strahom, stropoštava se u prašinu grobnu u jednome trenu oka. Čiji grad telesni ne sruši se i ne zavali u prašinu? Ničiji. No ostavimo gradove telesne, pogledajmo po gradovima sreće, koje ljudi s kolena na koleno zidaju. Materijal iz koga su ti gradovi sazidani jeste veselje, slast, imanje, vlast, čast, slava. Gdje su ti gradovi? Kao paučina obmotavaju ljude začas i kao paučina se cepaju i iščezavaju, čineći srećne, nesrećnim od nesrećnih. Vaistinu mi ovdje nemamo grada koji će ostati. Zato tražimo onaj grad koji će doći. To je grad sazidan od duha, života i istine. To je grad kome je sam i jedini neimar Gospod Isus Hristos. Taj grad se naziva Carstvom nebeskim, besmrtnim životom, dvorom angela, pristaništem svetitelja, utočištem mučenika. U tom gradu nema dvojstva od dobra i zla, nego sve jedinstvo dobra. Sve što je sazidano u tome gradu, sazidano je za uvek. Svaka cigla u tome gradu ostaje bez kraja i konca. A cigle su živi angeli i ljudi. Na prestolu u tom gradu sedi i vlada vaskrsli Gospod Isus Hristos. O Gospode vaskrsli, izbavi nas ispod ruševina vremena i uvedi nas milostivo u tvoj večni grad nebeski, tebi slava i hvala vavek. Amin.